Ngikubingelele ngiphinde ngamukele umkweli kwesimanje ngisakulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi umlandeli kaKhuzani-ke useveze-ke isiqiniseko ukuthi-ke usewumuntu-ke ngempela-ke awulawula bona-ke abaculi njengoba-ke eveze laphana-ke usiqiniseko ukuthi-ke umuntu-ke ubesaqhubeke ukuvotela-ke yena-ke umenzi laphana-ke kwi-mother of all akavele-ke ayeke yena-ke uMhlaka-1 useveze njengosiqiniseko othathela-ke abaculi-ke inyathelo noma-ke iy'nqumo zokuthi-ke benzeni-ke ngawo-ke umculo wabo. uMhlaka-1-ke usevele-ke wakhuza yena-ke umenzi umfo amabizela ukuthi-ke engaphinde-ke ayimatanise naye-ke laphana-ke usiqiniseko uma ngabe-ke esafuna-ke ukuhlala-ke endimeni yomculo maskandi engaze-ke ayeke umculo ngenxa yakhe-ke usiqiniseko nangey'nqumo-ke ayithathiswa uyena-ke usiqiniseko. Ngabe kuthini-ke okwakho mbukeli-ke ukuphawula mayelana nalo-ke udaba lokuthi-ke usiqiniseko usenakho-ke ukuthathela-ke abaculi-ke izinqumo ngomculo-ke abawenzayo. Awuye laphana-ke comment section sizwe uvo lakho mbukeli nangu-ke uMhlaka-1-ke ekhuluma-ke inkulumo-ke ibhekise kuyena-ke usiqiniseko umfo kaMvelase. Siyabonga. Anilaleleni-ke mina nginitshele bengithi ngiyayistisha le video yalesiphukuphuku sesiphungumangathi ukuthiwa usiqiniseko Mvelase esilima somfana esihlomekisa abantu sihlomekisa abaculi bevume nawo nkosi yami. Mina ngimazi umculo savuma bafethu uku-advise yilo wamfana ukuthi umculo nekhanda lisebenza kanjani yabo. Laba abantu mfethu mabe khuluma nawe bafike bekulande osiqiniseko bekulethe ku TikTok bezokukhulumisa inkinga zakho uzoneka inkinga zakho onazo ku TikTok ingekho inhloso yokukusiza futhi ngalokho inhloso ukuthi bephakame nje ngawe kwazi ukuthi usiqiniseko uyakwazi ukubiza abaculi bezochaza ubana inkingane emve kwalokho angabasizi ngalutho into ayenzayo aba-advise umbhedo. Ngizonitshela-ke mina ningazi ukuthi nimuzwa nje lapha ekhuluma ku-live ethi okade votela umenzi wemenzi yazi ukuthi uzogcina kusasa menzi mfo amabizela uye kumculo bese uthi umculo wawuyekiswa abantu kanti umculo wawuyekiswa umngani wakho siqiniseko. Uma ngabe wemenzi ubusunesinqumo sokungaqhubeki ne-mother of all ayikho kodwa into ethi bizosiqiniseko bezothuka abantu bezofofisa abantu ebese lokhu ngoba wena futhi umuntu ophusha yonke lento abalokhu benza lento abayenzayo osiqiniseko ebese ngale wena uba ungcwele ube umuntu osukela usiqiniseko-ke ukuhlohla nje ukuthi yenza lento usiqiniseko usalwa impi yangonyaka odlule ye-mother of all yeqhawe lakhe unamagqubu angonyaka odlule nozimdolo usiqiniseko soze sinitshele phela manje usiqiniseko abenza wonke lamasimba awenzayo nje usenegqubu la ngonyaka odlule la kwi-mother of all uqhuba leyo nzondo yangonyaka odlule. Futhi mina ngiyakubonga ukuthi mhlawumbe mabesheshe bethi bayakuhoxisa ngoba ubenza qhubeka le plan yakhe ukuthi niyoshaya umcimbi kaZimdola niwumoshe ngamabomu ngoba nithi niyalaya makuwina nje limit ebese niphazamisa umcimbi ngoba nithi niyalaya ngoba njengoba nimuzwa umenzi ulawula usiqiniseko yonke lekhulunywa umenzi usuka ethunywa usiqiniseko nimuzwe ekhulumisa kanela bonke abantu nje usiqiniseko umfunza le nonsense yakhe ehlala ibile ekhanda lakhe yothuvi umfunza yona ukuthi akahambe ikhuluma uqhuba izinto zakhe ngoKhuzani nangoZimdola uhambe bafala lapha bangangeni khona oKhuzani ehambe esangana nalabo bangenasidingo khona uyazama ukuba fitha wemenzi. Uma ngabe mfowethu uyeka umculo yeka nje futhi umculo ungafuni ukuyeka ngomsindo futhi ungafuni ngathi umculo uyeka wena menza ubunge nje unede wahamba i-undercover unede waba nama-phone calls owenza undercover nalo siqiniseko wakho uyilento yiyo nje awudelanga bekukhipha le musika yethongo bekuhlomekisa wahlomeka namanje futhi uyaqhubeka uyahlomeka usukhulekela usiqiniseko wena sekuyona manager yakho cha menzi kodwa niyakwazi ukwenza bafowethu ukudiscover italent ukuthi kunzima kanje udiscover italent nangempela likusebenzele italent ebese uzothatha inja unike inja wena uthi ayibulala italent lakho unike nje umgodoyi wakomunye umuzi ongakazi ukusiza ngalutho futhi ongeke ukusize ngalutho into yokusiza ngayo nje kuphela yikho ukuthi ukubulalela ikusasa uthathe lo mgodoyi lo wena uthi awuzokhipha inqumo ngawe nesikhathi sokudlala kodwa menzi yazi
nesikhathi sokudlala ninesikhathi sokudlala nje lenja ilwinzondo zayo le ilwinzondo zayo zange mother of all yangonyaka odlule iqhuba zona nakulonyaka izilwa ngawe nawe uyavuma nawe suka nangazi nokuhlakanipha nini mina